Şura katnaşışçıları matur hem tarihi kazanga hoş geldiniz. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem İnönü'ne böyle bir ödül veriliyor. Ödülü takdim etmek için Tataristan Devlet Şurası Başkan Vekili Rifma Hanım Allah'ı davet ediyoruz. Her zaman saygı oluyor kendisi. Sen konu olarak Türk devleti. Bugünkü Türkiye dünyanın üzerinde siz şuşunda gelip birge bolayık, birden bolayık. Biz birge şuşu afetlerini jengip çıksak idi degan uylarımız bizning şuşu birleştire. Her bir işinin ma'nosi hem neticesi bo'lgan deyish. So'zgina bo'lib qolmasin edi. Uylangan, niyetlagan ayberlarimizning eng yaxshilari amalga oshsin. Aralashib yashaylik, hem ishlarimiz natijali bo'lsin. Rahmat sizga. Avrupa'dan gelen toplam 20 ülkeden 100 gazetecinin katılımıyla düzenlenen ikinci Türk Dünyası Gazeteciler Şurası'na katılan delegeler tarafından aşağıda yazılı 13 maddeden oluşan Kazan Deklarasyonu kabul edilmiştir. Türkiye dünyası jurnalistlerin bir oranga topluluğu elbette heybet görünür. Lakin eng tövde men kiri ko'rinishlarni atab o'tayim. Kiri deb aytırga bo'lurmikan ularni? Men albatta bu siyozdan ko'p umid etganim, masalan, jurnalistlarning to'garak o'rtalar ortida fikr alışuun, aktual temalar bo'yicha fikr o'rtoqlashuun, shulay ish olimlari ish tajribasi bo'yicha fikr o'rtoqlashuvlarini kutgan, lakin bu bo'lmadi. Tağla mesela gazetala işlevçiler ayrım birleşmeler uzgarıha, jurnal hizmetkarları birge toplanıp birleşmeler uzgarıha, hem radyo televizyon hizmetkarları şulay öz tecrübelerinden ortaklaşa hizmetlerini bulunmana. Lakin şulay da ыңгай моменттар көп булды. Көп проекттар тәкъдим ителде. Мәсәлән, уртак интернет селтәрен булдыру, уртак басмабызны булдыру. Бу була торган эш дип исәпләйм. Һәр бер җәмгыятьтән, һәр бер илдән хәбәрдар бер урынга тупланып, үзәкләштерелгән интернет селтәре булса, бик яхшы булыр иде интернет. Кайсы яктан яхшы булырга мөмкин? Нинди уңайлыклары булачак моның? Мәсәлән, Башкортстан хәбәрләрен бер урында укырга мөмкин, Татарстан хәбәрләрен бер урында. Темалар буенча, мәсәлән, сәнгать, икътисад, авыл хуҗалыгы күп яңалыклар белән уртаклашырга мөмкин. Хәтта иң тәүдә мәдәният буенча хәбәрләр белән уртаклашып, моннан башка темалар буенча мәгълүматлар биреп барырга булыр иде. Уртак төрки яңалыклар агентлыгы корырга дигән сүз булды. Син бу фикергә ничек карыйсың? Әлбәттә, бу фикерне хуплайм, тик ул кагызда һәрдә генә калмаган инде. Буның өчен ысын барлыкта эшләргә кирәк, реаль адымдар ясарга кирәк. Без гадәттә күп һөйләйбез, ләкин проекттар тормышка ашырылмай, бары тик кагызда кала, һүз буларак кына кала. Шуга да бу съездың мәгънәһе бар әлбәттә, һәм нәтиҗәһе булырга тиеш. Нәтиҗәһен без якын вакытта күрергә тиешбез.